салом бинандагони азиз, ҷанбаси ҳафтаро чун нашрҳои қаблӣ бо фарогирии шарҳи рӯйдодҳои расмӣ ва ахбори рӯз манзури шумо мегардонем. Дар студия Мавлиқо Раҳимзода. ҳамин ҳафта президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба рафти корҳои сохтмон дар иншооти муҳими фарҳангӣ Театри миллии Тоҷикистон шинос шуданд. Аснои бозид президенти кишвар бо коргарону мутахассисон суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба иҷрои босифат ва саривақтии корҳо ҳидоят намуданд. 15 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти сохтмон дар иншооти муҳими фарҳангӣ Театри миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд. ёдовар мешавем, ки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 17 марти соли 2015 ба корҳои сохтмон дар Театри миллии Тоҷикистон оғоз бахшида буданд. бинои Театри миллӣ дар як маҳалли зебои шаҳри Душанбе, паҳлӯи осорхонаи миллии Тоҷикистон ва боғи парчами миллии Тоҷикистон қомат афрохтааст. зимни бозид аз иншоот ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки то имрӯз корҳои оҳану бетонӣ дар арафаи анҷомёбист ва сохтмончиён корро ба хотири дар моҳлати як моҳ ва босифат анҷом додани он метезонанд. ҳоло 500 коргар дар рафти сохтмон фаъолият доранд. бояд гуфт, ки аз рӯи нақша бинои Театри миллии Тоҷикистон аз 2 ошёнаи зеризаминӣ ва 5 ошёнаи рӯизаминӣ иборат буда, баландиаш 34,5 метр хоҳад буд. барои бунёди бинои театр наздики 3 гектар замин ҷудо шудааст. тибқи лоиҳа бинои театр аз 3 толори калон ва толору ҳуҷраҳои сешумори дигар иборат мешавад. толори асосӣ дорои 2500 ҷойи нишаст ва 2 толори дигари конферансию консертӣ, ҳар яке дорои 1000 курсӣ хоҳад буд. дар театр ҷой барои оркестр, ҳуҷраҳои машқу тамрин, меҳмонхона ва дигар шароити зарурии кории ҳунармандон бунёд мешавад, ки ҷавобгӯ ба талаботи сатҳи ҷаҳонӣ мегардад. дар ошёнаҳои зеризаминӣ барои 250 мошин, таваққуфгоҳ ва ҳам ҳуҷраҳои зиёди техникӣ ва ёрирасон ҷой хоҳанд гирифт. бино бо шабакаҳои гармидиҳӣ, ҳавотозакунию салқинсозӣ ва ғайра муҷаҳҳаз карда мешавад. иншоот дорои 17 лифти мусофирбару боркаш ва 6 эскалатор хоҳад буд. аснои бозид президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо коргарону мутахассисон, бинокорон ва устоҳои гулдасти тоҷик суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба иҷрои босифат ва саривақтии корҳо ҳидоят намуданд. худи ҳамон рӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автоматик Индастри ташриф оварда 30 электробуси замонавиро бо тамғаи Акия Неру мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 15 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авеста Автоматив Индастри ташриф оварда, баъди шиносоӣ бо фаъолияти корхона 30 электробуси замонавиро бо тамғаи Акия Неру мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки электробусҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти гармидиҳӣ ва хунуккунанда, 6 камераи назоратӣ ва 2 экрани намоишдиҳанда тибқи стандартҳои аврупоӣ истеҳсол гардида 32 ҷойи нишаст дорад ва ғунҷоиши умумӣ дар он 100 мусофирро ташкил медиҳад. ҳаҷми умумии батареяҳои электробус 350 киловатт соатро ташкил дода,
иқтидори ҳаракати автономияш то 300 километр роҳро дар бар мегирад. кафолати батареяҳо ва дигар қисмҳои барқии электробус 600 000 километр ё 8 сол мебошад. гуфта шуд ки барои ҳар рӯз бо барқ таъмин намудани воситаҳои нақлиёти мазкур дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобусяги пойтахт нуқтаи барқтаъминкунии замонавӣ бунёд карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия фаъолияти худро моҳи январи соли 2018 оғоз намуда, воситаи нақлиёти ҷамъиятии мусофирбари замонавии тамғаи Akia-ро бандобаст ва истеҳсол карда барои саноатикунонии босуръати кишвар саҳми худро гузошта истодааст. ёдовар мешавем ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал 14 феврали соли 2018 бо фаъолияти корхонаи муштараки Akia Avesto Automotive Industry ки бори аввал дар кишвар бандобаст ва истеҳсоли автобусҳои тамғаи Akia-ро ба роҳ мондааст, шинос шуданд. 19 марти соли 2019 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти истеҳсолии ширкати муштарак оғози расмӣ бахшида шуд. то ба имрӯз корхона зиёда аз 500 автобус, электробус ва электротроллейбусҳои гуногун шакл ва гуногун ҳаҷмро истеҳсол намудааст ки дар кӯчаҳои хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои кишварамон ба мусофирон хизматрасонӣ менамояд. автобусҳои истеҳсолшудаи муҳаррики дарунсӯз дорои муҳаррик ва мутаҳаррики ширкатҳои номии олмонии Mercedes-Benz ва Zachnrad Fabrik мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ кардани иқдоми мазкурро дар пешрафт ва баландгардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи мусофиркашонӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуда, барои сохтмони бинои хати истеҳсолӣ оғоз бахшиданд. баробари давлат иттилоъ дода шуд ки аз оғози фаъолият то ба имрӯз дар ширкати муштарак автобусҳои дарозиаш 8 ва 12 метр, автобусҳои дуошона, инчунин электробус ва электротроллейбусҳои замонавӣ мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ мавриди бандобаст ва истеҳсол қарор дода шудааст. истеҳсоли силсилавии автобус бо дарозии 8 метр бо номгузории миллии Akia Oreo ва электробус бо номгузории Akia Nero бори аввал дар Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. дар баробари истеҳсолот истифодабарии воситаи нақлиёти ҷамъиятии бандобаст ва истеҳсолгардидаи тамғаи Akia дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тӯли беш аз 7 солро дар бар гирифта, аз сифати баланди воситаи нақлиёти истеҳсолгардида, истифодаи дурусти техникӣ дар корхонаҳои нақлиётӣ, нигоҳдорӣ ва мунтазам гузарондани муоинаи техникӣ, таъмини қисмҳои эҳтиётии баландсифат ва судишвориву маҳлулҳои муносиб ба автобусҳои стандарти Евро 5 ва Евро 6 бо мақсади истифодабарии дарозмуҳлат дарак медиҳад. дар давраи фаъолияти ширкати муштарак шумораи коргарони маҳаллӣ ба беш аз 200 расидааст. ҳамаи онҳо мутахассисони варзида буда, аз курсҳои бозомӯзӣ ва баландбардории савияи донишу таҷриба гузаштанд. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе, беҳтар намудани вазъи экологӣ, кам кардани партобҳои газҳои гулхонаии муҳаррики дарунсӯз, саривақт иҷро намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе, ширкат бори аввал дар Тоҷикистон истеҳсоли электробусҳоро ба роҳ монда, дар марҳилаи аввал 30 адад электробус истеҳсол намуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нақша дорад то соли 2028 пурра ба нақлиёти мусофиркаши барқӣ гузарад. роҳбари давлат дастур доданд ки истеҳсоли электробусҳо зиёд карда шуда, талаботи дигар шаҳрҳои кишвар ба инобат гирифта шавад. коргарони мутахассисони корхона ҳамаи дастовардҳои худро ба дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рабт медиҳанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо маҳсулоти ватании автобус ва электробусҳои ширкати Akia Avesto Automotive Industry на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ муаррифӣ гардида шӯҳрату мақоми хос дорад. баъди шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхона, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
با اقدام شایسته راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین کارخانه برای در عمل تطبیق ساختن تدبیرهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت صنعت کنونی با سرعت و به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان بهای بلند دادند. از تحلیل ها برمی آید که فعالیت واسطه های نقلیات برقی به خصوص الکتروبوس ها نسبت به خراجات اتوبوس دیزلی برتری داشته برای خدمت رسانی آنها به حساب میانه از 9 تا 10 مرتبه کم مبلغ خرج شده است. روز 16 مای در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبران هیئت‌های جلسه نوبتی شورای رهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل را به حضور پذیرفتند. سروری دولت در آغاز سخن اشتراکداران جلسه را خیر مقدم گفته به سعی و کوشش مشترک و فعالیت هماهنگ ساختارهای قدرتی و خدمات مخصوص کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بهای بلند دادند. ضمناً پیشوای ملت با ذکر وضع مرکب سیاسی بین المللی تمایل افزایش فشار تهدید و خطرهای جهانی را به نظام منطقوی امنیت به طور مخصوص تاکید کردند. از جمله افزایش منبعده تهدیدهای تروریسمی بین المللی، افراطگرایی، ظهورات تندگرایی و جنایت‌های متشکل فراملی، شدتناکی مربوط به قاچاق مواد مخدر و اسلحه و جنایت‌های کیبری همچون خوف‌های اساسی امنیتی نامبر کرده شد. همچنین ابراز گردید که تاجیکستان جهت تطبیق استراتژی جهانی ضد تروریستی سازمان ملل متحد 2 استراتژی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم را تهیه و قبول کرده است. در فرجام سخن سروری دولت علاقمندی تاجیکستان را به ادامه مبارزه با ثمر بر ضد تروریسم و افراطگرایی و تحکیم همکاری عملی آید به مسائل امنیتی از جمله با استفاده از امکانیت‌های روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید نمودند. طوری اطلاع داده بودیم روزهای 16-17 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سفر کاری در ناحیه دنغره ولایت ختلان قرار داشتند. در دایره این سفر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهات کورز نخست برای بنیاد کارگاه استحصال در و تیرزه و پنل های آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود کوروش کبیر اینداستری سنگ اساس گذاشته. با لایحه بنیاد این کارگاه صنعتی شناس شدند. گزارش در این خصوص. 16 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دنغره ولایت ختلان در دهات کارز برای بنیاد کارگاه استحصالی در و تیرزه و پنل های آلومینی جمعیت دارای مسئولیتش محدود کوروش کبیر اینداستری سنگ اساس گذاشته. با لایحه بنیاد این کارگاه صنعتی شناس شدند. طور اطلاع داده شد اقتدار استحصالی کارگاه در مساحت 12,000 متر مربع ساخته می شود. در یک سال 180,000 در و تیرزه و پنل های آلومینی را در بر خواهد گرفت. با اطلاع مسئولین در سمت عملی سازی هدف استراتژی حکومت تطبیق مرحله به مرحله صنعت کنونی با سرعت کشور در ناحیه دنغره روز تا روز بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی به راه مانده می شود. اقدام مذکور نیز در همین زمینه روی دست گرفته شده است. در کارگاه کوروش کبیر اینداستری که از جانب صاحبکار وطنی عالم طاهر عملی می‌گردد در آینده امکان است که 120 نفر با کار و معاش خوب تامین گردند. طبق نقشه آغاز فعالیت استحصالی کارگاه مذکور ماه سپتامبر سال 2026 پیش بینی شده. محصولات آن به بازارهای داخلی و خارج کشور پیشنهاد کرده خواهد شد. ضمن صحبت سرور دولت محترم امام علی رحمان این اقدام صاحبکاران وطنی را عبرت بخش نامیده با آنها عرض سپاس نمودند. خود همان روز همچنین در دهات به نام اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دوم کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زیرپوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیت محدود سپر گروپ سنگ اساس گذاشتند. 16 مای در دهات به نام اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان
با آغاز ساختمان مرحله دومی کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زیرپوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سپرگروپ سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور برای عملی‌شوی برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 زمینه گذاشته با تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نگرانیده شده است. با پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 گکتار را تشکیل نموده با فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمتی از احتیاجات کشور با تکنیک و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با جای کار دائمی تأمین می‌گردند. ضمن صحبت با مسئولین ساحه و رهبریت کارخانه سرور دولت محترم امومالی رحمان برای باز هم افزون نمودن حجم استحصالات و نمودهای محصولات با طلبات زمان مطابق ساختن صفت آنها و همزمان با راه ماندن آموزش و آماده‌سازی متخصصان محلی به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ادامه سفر کاری در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه نوبنیاد جمعیت دارای مسئولیت محدود اکسوس انترازیا را مورد بهره برداری قرار دادند. در کارخانه صنعتی 15 نمودی محصولات تماکو استحصال می‌گردد. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. 16 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ادامه سفری کاری خود به ناحیه دنغره ولایت ختلان در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه نوبنیاد جمعیت دارای مسئولیت محدود اکسوس انترازیا را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه نوبنیاد صنعتی با جلب سرمایه خارجی و تکنیک و تجهیزات بهترین اروپایی تأسیس داده شده. فعالیت آن به استحصال محصولات تماکو با تکنولوژی رقم 1 در جهان روانه شده است. حجم سرمایه گذاری کارگاه در دو مرحله 27 میلیون دلار را تشکیل می دهد. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه مذکور به سرور دولت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که در کارخانه صنعتی 15 نمود محصولات تماکو استحصال گردیده اقتدار تولیداتی آن 3 میلیارد دانه در یک سال را تشکیل می دهد. تأکید گردید که کارخانه دوام یک سال آینده با اقتدار پررأش به کار می درآید. جمعیت دارای مسئولیت محدود اکسوس انترازیا در مساحت 2 گکتار بنیاد گردیده در آن 80 نفر با کار دائمی تامین گردیدند که از این شماره 70% را ساکنان محلی تشکیل می دهند. پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان ضمن صحبت با مسئولین کارخانه نوبنیاد بر رشد مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان با شریکان رشد و سرمایه گذاران خارجی در بخش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی بهای بلند داده انشاءات نوبنیاد را نمونه عالی همکاری در ساحه صنعت ارزیابی نمودند. پیشوای ملت تاکید داشتند که امروز در تاجیکستان برای رشد فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری بیش از 100 نمود امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی پیش بینی شده است که این برای پیشبرد تجارت و خدمت رسانی و استحصالات زمینه گذار خواهد بود. در همین جا سرور دولت محترم امومالی رحمان با لایحه بنیاد کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان فود ختلان شناس شدند. ضمن معرفی لایحه اطلاع داده شد که کارخانه صنعتی با جلب 7 میلیون دلار سرمایه خارجی بنیاد گردیده تا آخر سال روان به کار درآورده خواهد شد. سمت اساسی فعالیت آن استحصال افشوره میوه خواهد بود. طبق نقشه در کارخانه مذکور تا 300 جای کاری تأسیس خواهد یافت. اقتدار کارخانه مذکور در یک سال 100,000 تن بوده در آن 15 نمود افشوره میوه استحصال می‌گردد که به تأمین بازار داخلی و صادرات به خارج کشور نگرانیده شده است. حالا در منطقه آزاد اقتصادی دنغره که در مساحت 541 گکتار بنیاد گردیده است 37 شرکت وطنی و خارجی همچون سوبیکت به قید گرفته شده است. با مقصد نائل گردیدن به هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور و بلند برداشتن سطح نیکو اهالی مردم حالا در منطقه آزاد اقتصادی دنغره در مجموع نزدیک 600 جای کاری تشکیل گردیده است. حجم سرمایه گذاری در سال 2024 از حساب سوبیکت‌های منطقه آزادی اقتصادی به 34 میلیون سومانی برابر بوده. اقتدار عمومی سرمایه گذاری ها از آغاز فعالیت باشد بیش از 2 میلیارد سومانی را در بر میگیرد.
ҳоло аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии Данғара истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ, металлоконструксия, қубурҳои полиэтиленӣ, маҳсулоти ороишии сохтумонӣ, коркарди меваи хушк ва ғайра ба роҳ монда шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 54 миллион сомониро ташкил дод. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара ҳамчунин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ки ба минтақа мутобиқ аст, парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигаҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андӯхта, то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. мо кишоварзони ноҳияи Данғара бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия кӯшиш карда истодаем ки боғҳои содиротӣ ва мевадиҳандаро зиёд намоем. ки шумо мебинед гелосҳои содиротӣ ба ҳосил омад соли 2018 мо ҳам гелосҳоро шунонда будем. имрӯз ҳосили нағз ба даст овардем. дар баробари ин бо дар мо пахтакорӣ ғалакориро ба роҳ мондагӣ, пиёз, картошка ҳам мекунем. оянда ният дорем ки бозам бо як кӯшишу ғайрат дар саҳми кишоварзӣ саҳми худро бидоронем. барои мо боғдорони ноҳия боиси ифтихор аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ин меваҳои шаҳдбори хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам дидан карданд. мо боғдорон кӯшиш мекунем ки саҳми худро дар таъмини амнияти озуқаворӣ гузорем. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кардия парвариш мегардад ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошанд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёрсоҳа буда хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғаладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макаидон кишт карда шудааст ки ҳама нашъунамои хуб доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. мо ҳозир дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон қарор дорем. дар боғи кооперативи истеҳсолии Сомонҷон мо имсол боғҳои нав бунёд намудем. дар масоҳати 8 гектар боғи нав бунёд намудем. олуи сиёҳолу стенли барқарор намудем. мо умед дорем ҳам дарахтҳои имсол нав шунондагимон ба соли дигар нашъ навои хуб ба даст меорем.
дар баробари таъмин намудани бозори дохилӣ инчунин ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоем. дар хоҷагии сомонҷон зимни шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавоту полезӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нашъунамои пиёзи барвақтӣ ки қариб расидааст ва пиёзи кишти такрорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба масъулон барои риояи қоидаҳои агротехникӣ ва агробизнеси муосир дастуру тавсияҳои судбахш доданд. тавре иттилоъ доданд, ҳосили интизорӣ аз ҳар гектари пиёзи барвақтӣ 500 сентнер аст. ҳамчунин зикр гардид ки дар ин мавзеъ 35 гектар замини лалмии бекор ба таври қатрагӣ шодоб ва ба гардиши кишоварзии обӣ дароварда шудааст. дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолон иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлат масъалаҳои марбут ба таъмини фаъолияти мунтазами бахшҳо, боло бурдани самаранокии истеҳсолот, баландбардоштани сатҳи маданияти истифодаи замину об, инчунин вазъи корҳои созандагӣ ва ободонии кишварро баррасӣ намуда, дар назди масъулини шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. 17 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар чорабини роҳбарони вилоятҳо, раисони шаҳру ноҳияҳои кишвар ва фаъолони ноҳияи Данғара иштирок доштанд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ ба ноҳияи Данғараро натиҷагирӣ карда вазъи воқеии соҳаҳои иқтисоди миллии Тоҷикистон аз ҷумла саноату кишоварзӣ ва дигар бахшҳоро таҳлил намуданд. роҳбари давлат масъалаҳои марбут ба таъмини фаъолияти мунтазами бахшҳо, боло бурдани самаранокии истеҳсолот, баландбардоштани сатҳи маданияти истифодаи замину об, инчунин вазъи корҳои созандагию ободонии кишварро баррасӣ намуда, дар назди масъулини шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ суръати рушди иқтисоди миллӣ 8.2% афзоиш ёфта, сатҳи таворрум 1.8%-ро ташкил дод. дар ин давра нақшаи қисми даромади бюҷети давлатӣ 110.6% иҷро гардида, маблағгузории соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар таъмин карда шуд. дар робита ба пурра иҷро нагардидани нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар баъзе шаҳру ноҳияҳои кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои марбута супориш доданд ки барои саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо, дарёфти манбаъҳои иловагии даромади бюҷети давлатӣ ва таъмин намудани самаранокии хароҷоти захираҳои молиявӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. зимни таҳлили вазъи сармоягузории президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд ки фаъолияти худро барои ҷалби сармояи мустақим баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ куллан вусъат бахшанд. вобаста ба нокифоя будани ҳаҷми пешниҳоди қарзҳо аз ҷониби ташкилоти қарзӣ масъулин супориш гирифтанд ки барои таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурду миёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуҳлат, махсусан дар соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. гуфта шуд ки барои вусъат бахшидани раванди рушди устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар паёми роҳбари давлат солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. дар ин робита истифодаи технологияҳои рақамӣ ва гузариш ба низоми пурраи пардохтҳои ғайринақдӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва соҳаҳои мухталиф талаби қатъии замони муосир номида шуд. зимни суханронӣ дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолон, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду пешрафти соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузоштанд. аз ҷумла барои рушди соҳаи саноат зарур шумурда шуд ки маҷмуаҳои насоҷӣ дар кишвар ташкил гардида, бо ин роҳ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа афзоиш дода шавад. дар ин зимн супориш дода шуд ки барои содироти онҳо низ тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти бенизоми баъзе корхонаҳои саноатӣ,
аз ҷумла корхонаҳое аз фаъолият бозмонда изҳори нигаронӣ намуда зарур шумурданд, ки камбудиҳои ҷойдоштаи соҳа бартараф ва масъалаҳои ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав ва зиёд намудани суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бахусус дар соҳаҳои коркард сарри вақт ҳаллу фасл карда шавад. барои баҳрабардорӣ аз имкониятҳои истифоданашуда дар самти рушди саноат вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар аз пешвои миллат дастур гирифтанд, ки иҷрои супоришҳои қаблан додашуда оид ба рушди соҳаҳои саноат, аз ҷумла коркарди пурраи ашёи хомиватанӣ, инчунин зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридотро ҳатман таъмин созанд. таъмини аҳолии кишвар бо кори доимӣ аз масъалаҳои дигари ҳалталаб дониста шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ноил гардидан ба истиқлоли энергетикӣ дар кишвар сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқро шарти асосӣ ва муҳим номиданд. аз ҳама масъалаи ташвишовар талафоти зиёди нерӯи барқ, хусусан талафоти ғайритехникӣ ва истифодаи ғайриқонунии он мебошад. сарвари давлат барои пешгирӣ кардани қонунвайронкуниҳо дар низоми энергетикии кишвар ба роҳ мондани назорати ҷиддии истифодаи нерӯи барқро зарур шумурданд. таъкид гардид, ки барои комилан аз байн бурдани талафоти ғайритехникии он дар кишвар агентии назорати давлатии энергетикии назди президент таъсис дода шуда. дар қонунгузории Тоҷикистон барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятии мушаххас муқаррар карда шуд. аз сохторҳои марбута роҳбарону масъулони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва воситаҳои ахбори омма даъват карда шуд, ки бо ҷалби аҳли зиё ва фаъолони ҷомеа моҳияти муқаррароти нави қонунгузориро вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба ҳар як оилаи кишвар ба таври васеъ ва мушаххас фаҳмонанд. ҳамчунин таъкид гардид, ки дар баробари ин тадбирҳо барои самаранок истифода намудани нерӯи барқ, сарфаи он ва ҷамъоварии пурраи маблағи барқи истифодагардида корҳо тақвият дода шавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, тағйирёбии иқлим ва таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ зарур шумурданд, ки мардум баҳри ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар кишвар тамоми тадбирҳои заруриро андешида барои кам кардани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ аз ҳамаи имконияту захираҳои мавҷуда пурра ва самаранок истифода намоянд. дар ин ҷода сохтору мақомоти дахлдор, соҳибкорону роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кулли шаҳрвандони кишвар вазифадор шуданд, ки истифодаи самараноку сарфакоронаи обу замин, хусусан заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ васеъ ва ҳатман ба роҳ мондани кишти такрориро таъмин намоянд. таъкид шуд, ки танҳо бо саъю талоши ҳар як сокини кишвар ва дар навбати аввал роҳбарону кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои худӣ мо метавонем ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне ҳифзи амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар ноил гардем. барои таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ташкил кардани захираи кофии он, аз ҷумла дар ҳар як оила роҳ надодан ба исрофкорӣ ва хароҷоти барзиёд ва риояи ҳатмии қоидаҳои сарфаю сариштакорӣ аз ҳар як роҳбар, шахси масъул ва шаҳрвандон муносибати ҷиддӣ ва масъулияти баланд талаб карда шуд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин раванд бояд ба ташкили фаъолияти муназзами ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо маром идома додани нақшаҳои созандагию бунёдкорӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи ватаниву хориҷӣ, истифодаи самараноки манбаъҳои мавҷуда, дарёфти сарчашмаҳои иловагии рушд ва дигар тадбирҳо бояд эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ дода шавад. сарвари давлат иброз доштанд, ки баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи самараноки захираҳои замину об вобастагӣ дорад. дар ин робита аз роҳбарияти сохторҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ андешидани чораҳои фаврӣ тақозо гардид. сохторҳои масъул ҳамчунин вазифадор карда шуданд, ки аз натиҷаи корҳои анҷомдодашуда дар ҷанба 30 сол ба ҳукумати кишвар ҳисоботи мушаххас
منظور نمایند. بنابر تامین نگردیدن عملی سازی نقشه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2022-2027 تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار شده که برای سر وقت عملی نمودن برنامه‌های ساحوی و پیشگیری حالت‌های شورشوی، اروزیا، زیاد شدن زمین‌های پرتو از گردش کشاورزی بیرون ماندن آنها، اینچنین از خود کردن زمین‌های نو و با اصول آبیاری قطرگی زیاد نمودن مساحت زمین‌های کشت، تدبیرهای ایلوه اندیشند. طور تاکید گردید هرچند که به حالت 12 می در کشور در میدان 415,000 گکتار یا 94% دورنما کشتی بهاری انجام داده شده است، ولی اجرای دورنمای کشتی کارتوشک همگی 73% و سبزوات 91% را تشکیل می‌دهد. برای برطرف کردن کمبودی‌ها در سمت پوره عملی نگردیدن نقشه کشتی بهاری، تامین دورنمای پخته و کارتوشک از جانب راهبران وزارت و اداره‌ها و رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها قطعاً اجرا نمودن سفارش‌های راهبر دولت دایر بر رشد ساحه پخته‌کاری و کارکرد منبعد پخته تا محصولات نهایی دارای ارزش بلند ایلوه شده طلب کرده شد. همزمان با این سفارش داده شد که اجرای دورنمای کشتی زراعت‌ها خصوصا پخته، کارتوشک و غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها، کشتی تکراری و بلندبرداشتن حاصلناکی زراعت‌ها، رشد منظم استحصال محصولات کشاورزی و افزایش صادرات محصولات تامین کرده شود. دستور سفارش‌های دیگر وابسته به پوره به انجام رساندن کشتی بهاری زراعت‌ها، اجرای نقشه کشتی تکراری و گرفتن 2-3 حاصل، تامین نمودن خواجگی‌ها با تخمی اعلی صفت کارتوشک و سبزوات و دیگر نمودی زراعت‌ها، اینچنین نوری‌های معدنی داده شد. مسئولین ساحه کشاورزی از راهبر دولت دستور گرفتند که برای سر وقت و بی تلف جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانه بیشتر از حساب کارتوشک، شالی، مکدون و لوبیاگی‌ها واسه برآمدن کشتی تکراری چاره‌جویی نمایند. ضرور شمرده شد که مسئولین برای مبارزه با حشرات ضرررسان با سازمان آذوقواری و کشاورزی، سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین المللی همکاری سودمند براه مانند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اصرار داشتند که در کشور بهر رشد ساحه زنبور عسل پروری و پیله پروری شرایط مساعد موجود بوده. یک قطار امتیازها برای این بخش‌ها پیش بینی شده است، ولی استحصال و صادرات عسل حالا هم با امکانیت‌های موجوده مطابق نیست. برای عملی سازی هدف‌ها در این ساحه‌های درآمددار مسئولین یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار شدند. فعالیت غیر قناعت بخش خواجگی‌های مخصوصی تخم پروری، زاد پروری، نهاد پروری و رستنی پروری از مسائل دیگری تشویش‌آور نامیده شد که به ساحه کشاورزی تأثیری به واسطه دارد. ساختارهای مربوطه از راهبر دولت دستور گرفتند که کمبودی‌های در این سمت جای داشته را پوره برطرف کرده اجرای نقشه و برنامه‌های پیش بینی شده را تامین سازند. با در نظر داشت اقتدار بزرگ ولایت ختلان در سمت صادرات محصولات کشاورزی به خصوص میوه و سبزیجات بروقتی سفارش داده شد که استفاده پوره این امکانیت‌ها پوره براه مانده شود و کارها اید به بنیاد 2 مرکز اگرا لاجستیکی در ناحیه‌های دنغره و جلال‌الدین بلخی به نقشه گرفته شده تقویت داده شوند. یک قطار ساختارهای دولتی وظیفه‌دار شدند که تشکیل صادرات میوه و سبزیجات بروقتی را براه مانده با تأسیس دادن ستاد کاری فعالیت را در این سمت جان‌ناگ نمایند. ضمن بررسی مسائل اجتماعی به خصوص رشد ساحه پیشبرنده جامعه معارف از جمله بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی امر مهم دانسته شد. سرور دولت بار دیگر ضرورتی در دوام 5 سال آینده در هر محله دارای زیاده از 100 عائله حتما بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی را طلب نمودند. تاکید کرده شد که طبق نقشه سال 2025 باید 168 مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده. تا مهلت مقرر شده بنیادی باز زیاده از 800 چنین انشاءات برای فراگیری 50% کودکان سن تا مکتبی تامین کرده شود. گفته شد که طبق سفارش پرزیدنت کشور در پیام به مجلس عالی در 5 سال آینده در کشور باید بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی ساخته به استفاده داده شود. برای اصلاح کمبودی‌ها در ساحه‌های معارف و تندرستی از جمله بهداشت حالت مؤسسه‌های این بخش‌ها، رهبریت ساختارهای دولتی از پیشوای ملت محترم امام علی رحمان
дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла вилояти хатлон вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар кардани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва бартараф намудани норасоии табибон дар муассисаҳои тандурустӣ ва дигар камбудиҳои ҷой дошта фавран чораҷӯӣ намоянд. корҳои ободонию созандагиро ба истиқболи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ натиҷагирӣ намуда сарвари давлат изҳор доштанд ки ба ҳолати 1 майи соли 2025 дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ин ҷашни бузург дар кишвар аз 29 000 иншооти нақшавӣ беш аз 20 200 адад бунёд гардидааст ки 70% нақшаро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки дар баъзи шаҳру ноҳияҳои кишвар иҷрои нақшаи чорабиниҳо қонеъкунанда нест. пешвои миллат аз роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва намояндагони сохторҳои марказӣ ба шаҳру ноҳияҳо вобаста шуда масъулияти баланд ва тақвияти ҷиддии корҳоро талаб намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми соҳибкорони боҳиммат, ватандӯст ва аҳолии шаҳру ноҳияҳоро дар бунёди иншооти мухталиф назаррас арзёбӣ карданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ аз амалисозии ҳадафҳои созанда дар як қатор шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи Данғара таъкид доштанд ки дар ноҳия иҷрои нақша бо дар назардошти 460 иншооти иловагӣ таъмин гардида дар доираи он 27 мактаб, 3 кӯдакистон, 2 беморхона, 4 маркази саломатӣ, 7 бунгоҳи тиббӣ, 3 таваллудхона, 18 корхона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 1500 ҷойҳои нави корӣ, 29 маркази хизматрасонӣ, 3 боғи фарҳангу фароғат ва 11 пул сохта ба истифода дода шуда 77 километр роҳҳо мунфарш ва 133 километр сангфарш карда шудааст. ҳоло боз 60 иншооти дигар бунёд гардида истодааст ки соли ҷорӣ ба истифода дода мешавад. таъкид шуд ки маблағи то имрӯз барои ободонӣ сарфшуда 2,3 миллиард сомониро ташкил кардааст ки 628 миллион сомонии он барои бунёди муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ хароҷот гардидааст. хотирнишон гардид ки маблағҳои зикршуда пурра аз ҳисоби соҳибкорон ва аҳолии ноҳия мебошад. дар ин робита зикр гардид ки соли ҷорӣ 80 сокини ноҳияи Данғара барои адои маросими ҳаҷ номнавис шуда буданд ва аз ин шумора 40 каси онҳо аз рафтан ба ҳаҷ даст кашида маблағҳои ба ин мақсад пасандозкардаи худро ба корҳои хайри ободонии ноҳия сарф карданд. пешвои миллат таъкид намуданд ки чунин иқдоми сокинон қобили таҳсин ва дастгирӣ аст. зикр карда шуд ки танҳо дар ҷамоатҳои деҳоти Пушинг ва Корез бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорону шахсони саховатпеша 5 мактаб барои 4800 хонанда кӯдакистон, муассисаҳои тандурустӣ ва 7 корхонаи истеҳсолӣ сохта шудааст. вобаста ба ин баробарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ва вазорату идораҳое ки масъули иҷрои корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мебошанд, супориш дода шуд ки таҷрибаи ҷамоатҳои деҳоти Пушинг ва Корезро омӯзанд ва барои иҷрои саривақтиву босифати нақшаҳои пешбинӣ гардида истифода намоянд. баробарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар муроҷиат намуда роҳбари давлат иброз доштанд ки ободиҳои дар ноҳияи Данғара ва деҳаҳои он дидаашон таҷрибаи хуби ба корҳои созандагию ободонӣ сафарбар намудани соҳибкорон ва аҳолӣ мебошад. бо истифода аз фурсат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба амалисозии корҳои неку созандаи мардуми шарифи кишвар аз ҷумла соҳибкорону сокинони ноҳияи Данғара ва саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти сарзамини аҷдодӣ бори дигар ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли сокинони диёр барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сипосу миннатдории самимӣ баён намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мардуми кишварро ба заҳмати содиқона ва азму талоши созанда, инчунин ҳисси баланди ватандӯстиву ватанпарастӣ, таъмини волояти қонун ва риояи ҳатмии он ҳидоят намуданд. аз волидон ва фаъолони ҷомеа талаб карда шуд ки суннатҳои неки миллӣ ва хусусан сарфаю сариштакориро риоя намуда фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ
тарбия созанд. мо вазифа дорем ки ба фарзандон барои омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар шароит муҳайё созем. моҳият ва аҳамияти истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллиро фаҳмонем, то фарзандони мо фирифтаи афкори таассубомезу тундрави динӣ нагардида, ҳамчун насли босаводу соҳибмаърифат ва огоҳу донишманд ба камол расида, дар оянда ба ватан, давлат ва миллати худ содиқона хизмат кунанд, таъкид доштанд сарвари давлат. вобаста ба амалисозии тадбирҳои муҳими созандагию бунёдкорӣ ба роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва намояндагони сохторҳои марказӣ дар маҳалҳо супориш дода шуд ки тамоми мардумро то ҷашни 35-солагӣ ба тозаву озодагӣ ва обод кардани ҳар як хонаву кошона, кӯчаву хиёбон ва майдону гулгашт то дурдасттарин деҳоти кишвар сафарбар намоянд. дар фароварди сухан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матиниродаи Тоҷикистон, аз ҷумла сокинони вилояти Хатлон минбаъд низ бо ҳисси баланди хештаншиносӣ дар ҳифзи дастовардҳои таърихии халқамон, ҳимояи манфиатҳои давлату миллати кӯҳанбунёдамон ҳушёру омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву софдилонаи худ ватани маҳбубамонро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид. дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зарифбек Давлатзода, вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод оид ба иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот доданд. меҳмонони ноҳияи Данғара, раисони шаҳру ноҳияҳои Бадахшон, Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оид ба таассуроти некашон аз корҳои созандагию ободонӣ андешаронӣ намуда, таҷрибаи сокинони ноҳияи Данғараро намунаи ибрати дигар минтақаҳои Тоҷикистон номиданд. имрӯз дар саросари Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. рӯзи дави миллӣ чорабинии оммавии варзишӣ аст ки ҳамасола моҳи май дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дар он тамоми сокинони кишвар имкон доштанд ки дар масофаи муайян гардида маҳорати варзишии худро санҷанд. дар шаҳри Душанбе ки чун маркази ҷумҳуриявии рӯзи дави миллӣ эътироф шудааст, ин чорабинӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз рафти ин маъракаи муҳими варзишии умумии ҷумҳуриявӣ. рӯзи дави миллӣ яке аз чорабиниҳои оммавии варзишӣ маҳсуб ёфта, он аз соли 2007 то инҷониб дар саросари мамлакат баргузор мешавад. барои иштирок дар дави миллӣ имсол низ ҷавонону варзишгарон, намояндагони касбу кори гуногун ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушд додани ин нави варзиши сабук дар майдони баргузории чорабинӣ ҷамъ омаданд. чун ҳарсола саргаҳи мусобиқаи дави миллӣ дар шаҳри Душанбе дар мавзеи Чорбоғ қарор дошт, аз суби барвақт ҳамаи хоҳишмандон дар ин макон ҷамъ омаданд, то ки дар дави миллӣ иштирок намоянд. мушоҳида шуд ки шумораи аксариятро дар ин чорабинӣ коллективҳои меҳнатӣ ташкил намуданд. бояд гуфт ки дави миллӣ ягона чорабинии варзишӣ дар кишвар мебошад ки тамоми табақаҳои аҳолиро ба ҳам меорад ва ҳадафи асосии он ҷалби аҳолӣ ба тарбияти ҷисмонӣ ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим мебошад. дар ибтидои расмии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар пойтахт, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Шарифӣ Бахтиёр ва раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода суханронӣ карда, аз дастоварди варзишии парчамбардорон ёдрас шуданд. таъкид карда шуд ки дави миллӣ омили муҳими тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷомеа ба давидан буда, ин тадбир бо ибтикори бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид. ҳамасола ҳазорон нафар дар саросари мамлакат дар рӯзи дави миллӣ иштирок кардаву ба ҳамин шакл дар ташвиқи варзишу солимии омма ҳиссагузорӣ менамоянд, гуфта шуд дар чорабинӣ. дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 инҷониб роҳандозӣ гардааст ва мардум, сокинон, кормандони касбу кори гуногун, ҷавонону варзишгарони пойтахт бо як рӯҳияи хос ба солимгардонӣ, ба як рӯҳияи том ба ин маъракаи
ба ин чорабинии миллӣ ташриф оварданд ва тавре ки аён аст аз тамоми вазороти идораҳо аз шаҳраку маҳаллаҳо аз намояндагони ҷавонон варзишгарон ва дигар қишрҳои ҷомеа бо як рӯҳбаландии хоса дар ин чорабинии миллӣ ширкат варзида истоданд. қабл аз оғози дави миллӣ мусобиқа байни велосипедронон доир гардид. дар ин намуди варзиш низ хоҳишмандони зиёд иштирок карданд. ширкаткунандагони ин чорабине ки байнашон шахсони сину соли гуногунро дидан мумкин буд, бо дучархаҳои худ масофаи 10 километрро тай намуданд. ҳамин гуна бо шӯру шавқи зиёд дави миллӣ дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт. сар аз наврасону ҷавонон то ба калонсолон дар ин тадбири варзишӣ иштирок доштанд. лозим ба зикр аст ки ҳамасола шумораи иштирокчиёни дави миллӣ афзоиш меёбад. дар маҷмӯъ ба сину сол ва ҷинси худ нигоҳ накарда, ҳама ширкаткунандагон кӯшиш намуданд ки масофаи 10 километрро тай намоянд. имсол ба толеи иштирокчиёни дави миллӣ боду ҳавои хеле муносибу мувофиқ барои давидан омад. насими форуми дарёи шухоби Душанбе ки хатсайри мусобиқа лаблаби соҳили он муайян шуда буд, хастагии иштирокчиёнро рафъ менамуд. дар ниҳоят дар дави миллӣ имсол варзишгари касбӣ, донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Умедҷон Қурбонзода ғолиб омад. ҷои дуюмро бошад донишҷӯи курси 4-уми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Сафар Каримов ба даст овард. طول 5 سال است که در نمود ورزش سبک مشق تمرین میکنم و بارش سوم است که در دو ملی اشتراک کرده سالوات جزو نمود گشتم. دویدن خیلی خوب است که برای ما ورزشکاران خیلی هم سلامتی خود رو نگاه می‌داریم و با بیماری‌ها دچار نمی‌شویم. بی‌نداری خودم رو با پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین امامعلی می‌رسانم که برای ما ورزشکاران چنین مسابقه‌ها رو برگزار می‌نمایند که ما در این مسابقه‌ها نتیجه‌های خوب دهیم و بیرون از خارج هم بیرق تاجیکستان رو برداریم. دوام 5 سال می‌شود در دوی ملی همسال اشتراک می‌کنم. در 3 سال اول فقط جایهای افتخاری و در 2 سال اخیر جای دوم رو سزاوار می‌شوم و می‌نداری خود را با رئیس شهر دوشنبه برای تشکیل یک چنین ورزش عمومی می‌رسانم. قابل ذکر است که اکثر اشتراکچیان دوی ملی به خط مرا رسیدند که برای آنها این یک سنجش نیرو و سلامتی خود بود. برگزاری دوی ملی نیز ترغیب طرز حیات سالم است که این روند تا رفت در کشور میان طبقه‌های گوناگون جامعه عملی می‌شود. هدف گذاشته شد که سالهای آینده باز هم شماره اشتراکچیان بیشتر گشته و ترغیب طرز حیات سالم رونق داده شود. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар ҷумҳурӣ якшанбеи 3 моҳи май гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ мебошад. баргузории дави миллӣ ва таҷлили иду ҷашнҳо дар мамлакат ин шаҳодат аз сулҳу оромии давлати азизамон буда нишона аз арҷгузорӣ ба таърихи ниёгонамон аст. дави миллӣ низ воситаи сарҷамъии миллат, дӯстиву рафоқат ва воситаи ташвиқи тарзи ҳаёти солим ба шаҳрвандон мебошад. ҷараёни ин тадбири оммавиро дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузоришҳои ҳамкорони мо дар бар гирифтааст. дар доираи барномаҳои бахшида ба ҳафтаи ҷавонон ва рӯзи ҷавонон дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух чорабинии оммавии варзишӣ, дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ доир гардид. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфта раиси вилоят ҷамъомадагонро бо фарорасии рӯзи ҷавонони Тоҷикистон шодбош гуфта таъкид дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши варзишро дар ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим калидӣ медонад ва онро яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстӣ миёни инсонҳо ва наслиҳо мешуморад. امروز خرد و بزرگ مردم بدخشان در مرکز مأموری شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان همه سرجم آمدند و چنانه که هر یک ما میبینیم تبسم لب خنده در
طفلان و نورسان و جوانان چنین اقدام‌های نیک که نجیبانه از طرف خود محترم پیشوای معظم ملت امام علی رحمان صورت میگیرد و این تشبس از سال 2007 این جانب مورد عمل قرار گرفته ایستاده است و ما بسیار خوشنودیم چون که این برای سلامتی عامه بسیار ضرور است. باید گفت که بهر تطبیق عملی برنامه‌های رشد ورزش در کشور در ولایت هر هفته روزهای شنبه مشق‌های عمومی ورزشی دایر کرده می‌شوند و بنیاد سلسله میدانچه‌های ورزشی با مرام جریان دارد. زیاده از 39,000 نفر ساکنان شهر خاروق در این چاره‌بینی اشتراک نمودند. چاره‌بینی از نزد بینای دانشگاه دولتی خاروق به نام مایان شاه نظرشریف آغاز گردیده تا باغ غلبه ادامه یافت. من نصرالله ونیس خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نمبر 4 نویای روشپله میباشم. من امروز توانستم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در دو ملی همچنان سزاوار جای اول گشتم و منتداری خود را اساساً به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایطی مایو نموده است و من امروز خوشبختانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان جای اول را اشغال نمودم. دو ملی پیش از همه این یعنی سلامتی می باشد، سلامتی جوانان و سلامتی ملت می باشد. چاره‌بینی عمومی ورزشی در فضای ادانه و معرفت بلند شهروندی سطح والای وطندوستی انجام پذیرفت. در دوره چاره‌بینی‌های روز جوانان و ترغیب طرز حیاتی سالم در شهر خوجند نیز با اشتراک بیش از 25,000 نفر ساکنان کسب و کار گوناگون مرکز مأموری ولایت سوخت معرکه وسیع دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی برگزار گردید. رهبریت ولایت و شهر خوجند، رهبران مقامات قدرتی و یک قطار اداره و تشکیلات ولایتی و شهری در این معرکه ورزشی فعالانه اشتراک نمودند. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده قبل از آغاز دوی ملی برآمد نموده از جمله افزود که برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌های ورزشی به جسم و روح انسان نیروی نو میبخشد. شغل ورزیدن به ورزش اساس کامیابی‌ها و گروی اساسی سلامتی انسان است. مقصد از برگزاری این روز تحکیم طرز حیاتی سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی در سراسر مملکت میباشد. مراسم افتتاح دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی از درآمدگاه خیابان رحیم جلیل آغاز گردیده اشتراکچیان طریق این خیابان و به واسطه کوچه سلطان عمرов کوپروک نو و خیابان رحمان نبیوف تا میدان نزد پرچم ملی میانی هم سبقت نمودند. در انجام مسابقه غالیبان با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی شدند. یادآور می‌شویم که با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 28 مارس سال 2007 همساله در سراسر مملکت دوی ملی دایر کرده می‌شود. صبح 18 می در مرکز مأموری ولایت ختلون شهر باختر با افتخار روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلون ماراتون ولسپیدرانی و دوی ملی با شکوه خاص دایر گردید. در این چاره‌بینی عمومی ورزشی ده نفر ساکنان شهر از جمله نورسان، جوانان، بانوان و کلانسالان اشتراک نمودند. در باغ پرچم دولتی شهر نخست مهمانان از مشق و تمرین ورزشگران ولایت دیده نموده آنها را برای اشتراک فعالانه در مسابقه‌های ورزشی تشویق نمودند. در آغاز چاره‌بینی معاون رئیس ولایت ختلان ضمن ارائه شادباشی به مناسبت روز جوانان و برگزاری دوی ملی ابراز داشت که چنین تدبیرهای ورزشی در سمت تحکیم صحتی عامه، بلند برداشتن سطح خودشناسی و خودآگاهی جوانان و گسترش فرهنگ ورزش در جامعه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این چاره‌بینی عمومی ورزشی نخست ماراتون ولسپیدرانی آغاز گردید. در برابر ساکنان محلی، کارمندان تشکیلات اداره‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی نیز در آن اشتراک فعالانه داشتند. قسمت دوم چاره‌بینی نیز دوی ملی با جلب وسیع جوانان برگزار گردید. همزمان گروه چند هزار نفره اشتراکچیان از میدان اسماعیل سامانی مسابقه را آغاز بخشیدند. مورد ذکر است که مسابقه مذکور در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2027 درباره روز دوی ملی همساله یکشنبه 3 ماه می در سراسر کشور دایر می‌گردد. امسال این روز به سنه 18 می اتفاق افتاده 18مین دوی ملی در تاجیکستان به حساب می‌رود. در این مسابقه اشتراکچیان با مهارت بلند ورزشی توانستند هنر ارزنده نشان دهند. همین بود که بهترین ها توانستند پیشرفت باشند. در این مسابقه ورزشی دوی ملی در بین جوانان
сазовар ҷои дуюм гаштам ва ба ҷавонон тавсия медиҳам ки ба ин намуди варзиш машғул шаванд ва ҷойҳои намониро ишғол намуданд. дар анҷоми чорабинии иштирокчиёни фаъоли мусобиқа бо сипоснаомаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. бояд гуфт ки чорабинии мазкур як бахши муҳими барномаҳои тарғиботии тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиши оммавӣ дар ҷомеа маҳсуб ёфта. бо ин мақсад чунин тадбирҳои солимгардонӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ дар шаҳру навоҳии вилоят Хатлон пайваста доир мегардад. сокинон ва кормандони ташкилоту идора, донишҷӯёни донишгоҳу донишкада ва коллеҷу муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Кӯлоб дар дави миллии имсола таҳти унвони дави миллӣ тарғибгари оммавияти варзиш ва ҳаракати олимпӣ ба ҳам омаданд. пеш аз оғози дави миллӣ раиси шаҳри Кӯлоб Назарзода Бахтиёр тамоми иштирокчиёнро ба ин рӯз таҳният гуфта иброз доштанд ки баргузор намудани ин қабил чорабиниҳо бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола баргузор мегардад. вобаста ба оммавият пайдо намудани ин риштаи варзиш миёни сокинони шаҳри Кӯлоб иброз карда шуд ки соласол шумораи иштирокчиён дар дави миллӣ афзун гардида истодааст. ҳамин тариқ дар навбати аввал марафони велосипедронӣ шурӯъ гардид ки шумораи зиёди хоҳишмандон дар ин марафон ширкат варзида аз нуқтаи аввал то ба марра расиданд. ҳарчанд дар ин марафон асосан наврасону ҷавонон иштирок карда бошанд ҳам ташкилкунандагон умед доранд ки дучархаронӣ ба ин васила миёни тамоми сокинон ташвиқу тарғиб мегардад. ҳамин тариқ ба дави миллӣ дар шаҳри Кӯлоб оғоз бахшида шуд ки ҳар як иштирокчӣ баҳри пешбурди тарзи ҳаёти солим, ҳифзу нигаҳдории саломатӣ аз хурд то бузург фаъолона ширкат варзиданд. ёдрас мешавем ки дар ин тадбири варзишӣ шумораи зиёди сокинон иштирок намуда аз назди майдони Исмоили Сомонӣ тариқи кӯчаи марказӣ то майдони тозабунёди парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарҷамона иштирок карданд. сипас бо мақсади ҳавасманд намудани сокинони шаҳри Кӯлоб нисбат ба рушду инкишофи варзиш ва саҳми арзанда гузоштан дар пешбурди тарзи ҳаёти солим дар боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳри Кӯлоб барои иштироки фаъолона ба як қатор сокинон, кормандони касбу кори гуногун, собиқадорон ва иштирокчиёни хурдсоли ин тадбири варзишӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ва минтақаи Кӯлоб ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. миёни варзишгарони касбӣ дар баробари дигар ҷоизадорон намояндаи дастаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ барои аввалиншуда ба хати марра расидан бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии дастандаркорон қадршиносӣ гардид. дар миёни духтарон бошад муассили муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 51 шаҳри Кӯлоб тавонист ки аввалин шуда ба хати марра расад ва ин варзишгар низ дар маросими тантанавӣ якҷо бо дигар ҷоизадорон бо нишони ифтихорнома сарфароз гардонида шуд. бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ бахшида ба таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Исфара марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ баргузор гардид. субҳи имрӯз садҳо нафар дӯстдорони варзиш, толибилмону ҷавонон ва намояндагони ҷомеаҳои меҳнатӣ ки синну соли мухталиф доштанд дар мавзеи даромадгоҳи шаҳр ҷамъ омада дар ин чорабинии варзишии фаъолона иштирок намуданд. масофаи муайяншудаи марафон зиёда аз 5 километрро ташкил дода аз даромадгоҳи шаҳр то назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳр муайян гардида буд. дар ҷараёни дави миллӣ бошад шумори зиёди сокинон сарфи назар аз ҷинс ва синну сол ширкат варзиданд. бояд тазаккур дод ки ин сол теъдоди ширкатдорони ин чорабинӣ ба таври назаррас бештар буданду фазои шаҳр таровати идона дошт. ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. мавриди зикр аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар самти татбиқи сиёсати давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва рушду оммавияти он давоми моҳи май ба ифтихори таҷлили сазовори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон як силсила барномаҳои оммавӣ варзишии солимгардонӣ ва мусобиқаҳои варзишии дигарро низ ба нақша гирифтааст. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр марафони дави миллӣ ва велосипедронӣ баргузор гардид. ташкил намудани чунин мусобиқаи варзишӣ бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим байни аҳолӣ, оммавигардонии варзиши сабук буд ки имрӯз дар саҳни муассисаи давлатии мактаби президентӣ дар шаҳри Ҳисор бо иштироки намояндагони ҳамаи бахшу сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, хоҷагиҳо, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва хонандагону донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо ҷамъ омада буданд. роҳбарияти шаҳр зимни баромади хеш иброз намуд ки чорабинии мазкур бо ҳидояти пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оғоз аз соли 2007 ҳамасола бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва оммавӣ гардонидани он дар саросари кишвар баргузор карда мешавад. зикр гардид ки давоми солҳои охир дар шаҳр майдончаву толорҳои зиёди варзишӣ бунёд ёфта, дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон боз бунёди даҳо толору майдончаҳои варзишӣ ва марказҳои дилхушӣ барои кӯдакону насли наврас ва ҷавонон ба нақша гирифта шудааст. тадбирҳое ки дар самти варзиш андешида мешавад барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пешгирӣ аз омилҳои манфии иҷтимоӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб байни ҷавонону наврасон мусоидат хоҳад кард. дави миллӣ яке аз мусобиқаҳои варзишии оммавӣ ба шумор рафта сол аз сол сафи ширкаткунандагон ва нуфузи он меафзояд ва дар чорабинии имрӯза ин нукта бармаъло ба мушоҳида мерасид. аз рӯи шартҳои муайян гардида иштирокчиёни чорабинии мувофиқи сину сол имкониятҳои ҷисмонӣ ва ҷинс дар масофаҳои гуногун ширкат намуданд. дар интиҳои чорабинӣ ғолибони мусобиқаи дави миллӣ ва ҳамчунин як қатор фаъолоне ки дар баргузории чорабинӣ саҳм гузоштанд аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш бо ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ба хотири солимии ҷомеа шурӯъ аз соли 2007 ҳар сол якшанбаи ҳафтаи 3 моҳи май дар саросари ҷумҳуриямон рӯзи дави миллӣ гузаронда мешавад. ин ҷамъомади варзишӣ дар шаҳри норак бо омодагии хубу сатҳи баланд доир гардид. ҷавонону наврасон, калонсолону бонувон ва дигар кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳр ба тан либоси варзишӣ барои иштирок намудан дар ин чорабинии оммавӣ ҷамъ омаданд. баъди табрикоти масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо иштироки оммаи васеъ давидан ба масофаи 3 ва 5 километр оғоз гардид. давиданро шоҳи варзиш меноманд. аз ҷиҳати тиббӣ ин намуди варзиш барои саломатӣ ва дуруст инкишоф ёфтани инсон нақши бузург дорад. интихоби баргузории рӯзи дави миллӣ дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонон низ бешак эҳтиром ба ин табақаи ҷомеа ва миллати ҷавони тоҷик аст. он бо назардошти мусоид будани ҳаво дар ин шабу рӯзҳо ба назар гирифта шудааст. яъне шурӯъ аз моҳи май аз вақти баргузор намудани дави миллӣ мардуми шарифи мамлакат иқдом мекунанд ки минбаъд ҳамарӯза бояд ба тарбияи ҷисмонӣ машғул гарданд. баъди натиҷагирӣ аз мусобиқа дар майдони марказии шаҳр маросими ҷамъбасти мусобиқа доир гардида ба ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм дар ду масофа 3 ва 5 километр миёни наврасону ҷавонон ва калонсолону бонувон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар баробари ин иштирокчиёни фаъол аз қишрҳои гуногуни ҷомеа дар ин чорабинии оммавии варзишӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳавасманд гардонида шуданд. мусобиқаи дучархаронӣ низ дар ин рӯз дар сатҳи баланд гузаронда шуд. дар кӯчаи марказии шаҳри норак наздики 100 нафар дӯстдорони ин намуди варзиш ҷамъ омада баҳри фатҳи масофаи 5 километраи таъиншуда талош намуданд. аз ҷониби масъулин ғолибони ин мусобиқа низ муайян ва қадршиносӣ гардиданд. дар ноҳияаш бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки шумораи зиёди ҷавонону наврасон баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории мусобиқоти варзишӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстиву бародарӣ миёни наврасону ҷавонон мебошад. дар мусобиқаҳои мазкур кормандони мақомоти иҷроия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва варзишгарон иштирок намуданд. дав дар масофаи 3 километр байни ҷавонону наврасон ва 1 километр байни бонувон доир гардид. ҳамасола моҳи май дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ якдилона маъракаи умуммиллӣ дав барои солимӣ ва оммавияти варзиш баргузор мегардад. мусобиқа бо иштироки ҷавонони синни соли гуногун хеле шавқовар ҷараён гирифта, ҷавонон баҳри ба марра расидан байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. баргузории чунин чорабиниҳоро масъулини соҳа аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти солимгардонии ҷомеа арзёбӣ намуданд ки он дар тарбияи ватандӯстӣ ва тарғиби соҳаи варзиш мусоидат менамояд. طبق نقش چورابینی‌های بخش کار با جوانان و ورزشی نوحیه یک قطار چورابینی‌های ورزشی از قبیل گوشتین، والیبال، فوتبال برگزار می‌گردد. در آخر مسابقه غالبان با افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجراییه و بخش جوانان سرفراز گردانیده شدند.
روزی دوی ملی و ماراتون ولسپیدرونی در ناحیه جالدین بلخی هم در سطح بلند ورزشی تشکیل و گذرانده شد. قبل از شروع مسابقه مدیر بخش کار با جوانان و ورزش معاون رئیس ناحیه با سخن برآمده همگان را به روز دوی ملی شادباش گفتند. بعداً از دستاورد و موفقیت‌های ورزشکاران ناحیه یادآور گشته رشد ساحه را خوب و در سطح لازمه ارزیابی کردند. همچنین گفته شد که با مقصد تشکل طرز حیاتی سالم، رشد ساحه ورزش و عمومیت آن میان اهالی هم‌مسئله با جلب وسیع همه قشرهای جامعه و خصوص نورسان و جوانان مسابقه دوی ملی تشکیل و گذرانده می‌شود. هم‌مسئله در دایره چهاربینی‌های بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مسابقه ولسپیدرونی دایر می‌گردد. امروز نیز در دایره نقشه چهاربینی‌ها در ناحیه جلالدین بلخی همین نمود مسابقه در سطح خوب براه مانده و برگزار گردید. پس از سخنرانی مسئولین اشتراکچیان دوی امروزه در خط سرشوی ایستاده و مسافه 1 کیلومتر میان هم سبقت نمودند. در این روز خرد و بزرگ با شوق و رغبت راهروی مرا پیش گرفته کوشش می‌نمودند تا غالب این مسابقه ورزشی گردند. باید گفت که این نمود ورزش در همه جا چون واسطه بی‌نظیر نگهداری و برقرارکنی سلامتی و آب و تابدهی بدن اعتراف شده است. از اینجاست که مسئول شماره زیادی ساکنان با دویدن مسافه گوناگون اشتراکچی این تدبیر ورزشی می‌گردند. با اطلاع بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه امروز از حساب تمامی تشکیلات و اداره‌ها بیش از 1000 نفر در این مسابقه ورزشی شرکت ورزیدند. همین طریق بعد از معین گردن غالبان و فعالان دوی ملی از جانب تشکیل کنندگان این تدبیر ورزشی با پیشصفان سپاسنامه دیپلم تقدیم کرده شد. همچنین کهنسال‌ترین و خردترین اشتراکچی دو نیز در این روز معین گردیده برای اشتراک فعالانه به تحفه‌ها قدردانی گشتند. صبح امروز در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلون نیز با مقصد اشتراک در دوی ملی راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شماره زیادی کارمندان کسب و کار گوناگون، نورسان و جوانان و دیگر ساکنان این ناحیه بلندکو در نزد میدان مرکزی اسماعیل سامانی ناحیه جمع آمدند. در آغاز چهاربینی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومین‌آباد همه جمع آمدگان را با برگزاری این نمایش ورزشی تهنیت گفته قید کردند که با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوی ملی در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به روز جوانان از سال 2007 هر سال یکشنبه 3 ماه می دایر می شود و در آن خرد و کلان نوابسته به سن و سال اشتراک می کنند. یادرس می‌شویم که بهر جالب و خاطرمان برگزار گردیدن این تدبیر ورزشی تمام ساکنان در مسافه‌های معین شده به دو شروع کردند. برای اشتراکچیان غیر کسبی از زمره کارمندان تشکیلات و اداره‌ها و سابقه‌داران مسافه کوتاه‌تر پیش بینی شده بعد تعیین نمودن مسافه مذکور آنها تا به خط مرا رسیدند. در دوی ملی امسال چون سال‌های پیشین شماره اشتراکچیان از حساب نورسان و جوانان و کلانسالان خیلی زیاد بود. دور نورسان شروع کردند و سپس جوانان و کلانسالان آن را ادامه دادند. مربیان مکتبی ورزشی رفتی مسابقات را نظارت کرده بعدی به مرا رسیدن فعالترین اشتراکچیان چهاربینی ورزشی امروزه را معین کردند. همین طریق اشتراکچیان اساسی دوی امسال از نزد مرکز تعلیمی کلانسالان ناحیه تاریخ کوچه مرکزی تا به میدانی به نام اسماعیل سامانی دویدند. هرچند در این چهاربینی ورزشکاران کسبی فعالیت خوبتر نشان داده باشند هم ولی تمام ساکنان تا موضع معین شده در دو اشتراک کردند. سپس ماراتون ولسپیدرونی نیز با اشتراک وسیع نورسان و جوانان بسیار جالب و خاطرمان صورت گرفت و در این ماراتون تا 6 نفر اشتراکچیانی که اولین شده به خط مرا رسیدند نامنویس شده برای قدرشناسی پیشنهاد گردیدند. در جنبش رهبریت ناحیه و مدیر بخش کار با جوانان و ورزش و اشتراکچیان فعال دوی ملی نمایندگان تشکیلات و کارخانه و فعالان چهاربینی امروزه افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش کار با جوانان و ورزش را تقدیم کردند. در فرجام دوی ملی بیش از 10 نفر اشتراکچیان نورس و جوان و سابقه‌داران با تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومین‌آباد و بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه قدرشناسی کرده شدند. در چهاربینی دوی ملی ناحیه مومین‌آباد دختران نیز فعالیت خوب نشان دادند و قسمتی از این دخترکان در وضعیت تنتنوی با تحفه‌ها سرفراز گردیدند. همزمان با خردسال‌ترین و بزرگسال‌ترین و ورزشکاران امکانات محدود داشته نیز افتخارنامه و تحفه‌های دستاندرکاران تقدیم کرده شد. چهاربینی‌های ورزشی و فراغتی در ناحیه مومین‌آباد بخشیده به روز جوانان ادامه دارند. در این چهاربینی مهم سیاسی و ورزشی ساکنان ناحیه واسع با امر دل فعالانه شرکت ورزیده همراهی خود را با تمام ساکنان کشور که ورزش را همچون رمز همدلی و همبستگی و قاصد صلح اعتراف کردند اظهار نمودند. انا همین خیل در ناحیه واسع روز دوی ملی در سطح بلند آمادگی ها تشکیل و برگزار گردید.
ин чорабинӣ вобаста ба синни сол аз рӯи намуди варзишҳои марафони велосипедронӣ ва дав ба роҳ монда шуд. мутахассисон давиданро шоҳи варзиш меноманд. моҳияти он ҳамчун як омили беҳдошти сиҳатии аҳолӣ, сарҷамъию муттаҳидӣ сол то сол шумораи иштирокдорони он дар ноҳия меафзояд. мушоҳида гардид ки имсол назар ба соли гузашта шумораи иштирокчиён як маротиба зиёд буданд. иштирокдорони дави миллӣ аз шараку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, занону бонвон бо рӯҳияи баланд барои муаррифии коргоҳи худ саъй менамуданд ки иштироки худро дар ин ҳамоиши варзишӣ сидқан намоиш диҳанд. тибқи нақшаи пешбинӣ гардида иштирокдорони дави миллӣ ҳамаашон масофаи муайян гардидаро тай намуда ба марра расиданд. дар қисмати расмии чорабинӣ бахшида ба рӯзи дави миллӣ ки дар он роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, раисони ташкилоту муассисаҳо иштирок доштанд. раиси ноҳияи восеъ дар симои иштирокдорон сокинони ноҳияро ба ин муносибат табрик намуда қайд намуданд ки шурӯъ аз 26 марти соли 2007 тибқи фармони роҳбари давлат ҳама сола ҳафтаи сеюми моҳи май рӯзи дави миллӣ бо як шукӯҳ ва шаҳомат таҷлил карда мешавад. сипас дар қисмати мукофотсупориҳо дар чунин муҳити идона аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ғолибони дави миллӣ сипосномаҳо ва мукофотҳои молӣ тақдим карда шуданд. дар қатори дигар сокинони мамлакат субҳи имрӯз дар ноҳияи баландкӯҳи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон низ бо мақсади иштирок дар дави миллӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногун, наврасону ҷавонон ва дигар сокинон дар даромадгоҳи ноҳия ҷамъ омаданд. дар оғози чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шамсиддини шоҳин ҳамаи ҷамъомадагонро бо баргузории ин ҳамоиши варзишӣ таҳният гуфта қайд карданд ки бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дави миллӣ дар доираи чорабиниҳои бахшида ба рӯзи ҷавонон аз соли 2007 ҳар сол якшанбеи сеюми моҳи май доир мешавад ва дар он хурду калон новобаста аз сину сол ширкат меварзанд. ёдрас мешавем ки баҳри ҷолибу хотирмон баргузор гардидани ин тадбири варзишӣ тамоми сокинон дар масофаҳои муайяншуда ба дав шурӯъ карданд. барои иштирокчиёни ғайрикасбӣ аз зумраи кормандони ташкилоту идораҳо ва собиқадорон масофаи кӯтоҳтар пешбинӣ шуда баъди тайин намудани масофаи мазкур онҳо то ба хатти марра расиданд. ҳамин тариқ иштирокчиёни асосии имсола нахустин шуда ба дав шурӯъ карда аз назди даромадгоҳи ноҳия тариқи шоҳро то қасри фарҳанги ноҳия давиданд. ҳарчанд дар ин чорабинӣ варзишгарони касбӣ фаъолияти хубтар нишон дода бошанд ҳам вале тамоми сокинон то мавзеъ муайяншуда давида дар ин чорабинии умумиҷумҳуриявӣ иштирок карданд. сипас марафони велосипедронӣ низ бо иштироки васеъи наврасону ҷавонон басод ҷолибу хотирмон сурат гирифт ва дар ин марафон то 6 нафар иштирокчиёне ки аввалин шуда ба хатти марра расиданд номнавис шуда барои қадршиносӣ пешниҳод гардиданд. бояд гуфт ки велосипедронӣ дар ноҳияи шамсиддини шоҳин хеле рушд кардааст. аз ин рӯ беш аз 300 нафар наврасону ҷавонон дар ин сабқат ширкат варзида ба ин васила ба обутоби бадан ва рушди ин риштаи варзиш саҳм гузоштанд. дар фарҷоми дави миллӣ беш аз 10 нафар иштирокчиёни наврасу ҷавон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шамсиддини шоҳин ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадршиносӣ гардиданд. дар чорабинии дави миллии ноҳияи шамсиддини шоҳин духтарон низ фаъолияти хуб нишон доданд ва қисмате аз ин духтарон низ дар вазъияти тантанавӣ бо нишони ифтихорнома ва тӯҳфаҳои ташкилкунандагони дави миллӣ қадршиносӣ шуданд. ҳамзамон ба хурдсолтарин ва бузургсолтарини дави миллӣ низ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои дастандаркорон тақдим гардид. таъкид шуд ки чорабиниҳои варзишиву солимгардонӣ ва сиёсиву фарҳангӣ бахшида ба моҳвораи ҷавонон дар ноҳияи баландкӯҳи шамсиддини шоҳин бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо тантана идома доранд. рӯзи дави миллӣ дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони иdoraву ташкилоти гуногун, намояндагони мактаби варзишӣ ва доираи васеъи ҷавонону наврасони ҷамъату деҳоти ноҳия баргузор шуд. дави миллӣ аз даромадгоҳи шаҳраки ноҳия оғоз гардида масофаи муайяншуда то расидан ба хатти марра беш аз 3 километрро ташкил намуд. мусобиқаи мазкур дар доираи ҳадафҳои рушд бахшидани соҳа дар мамлакат ва бо мақсади оммавӣ гардонидани варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2007 инҷониб ҳамасола якшанбеи сеюми моҳи май дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонон баргузор мегардад. тафовут ва бартарияти мусобиқаи мазкур аз дигар намудҳои варзиш дар он аст ки иштирок дар рӯзи дави миллӣ новобаста аз сину сол ва зану мард озод аст. дар заминаи баргузории дави миллӣ ҳамчунин бо иштироки наврасону ҷавонони ноҳия марафони велосипедронӣ
велосипедронӣ низ доир гардид ки дучархасаворони зиёдеро аз ҷамъату деҳоти дурдасти ноҳия ба ҳам оварда ҳавасмандии онҳоро ба ин намуди варзиш боз ҳам дучанд сохт. Дар баробари мардон, занону ҷавондухтарони ноҳия низ дар ин чорабинии варзишӣ ширкати фаъолона доштанд. Дави миллӣ ин калонтарин ва боҳашаматтарин чорабинии мардуми тоҷик аст ки дар кишвар баргузор мегардад. баъди анҷоми чорабиниҳои варзишӣ дар ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи дави миллӣ, муовини раиси ноҳия дар симои иштирокчиён сокинону ҷамъомадагонро табрику муборакбод намуд. Дар чунин муҳити идона як қатор варзишгарон, иштирокчиёни хурдсол ва калонсол, инчунин ташкилоту идораҳое ки бо бештари кормандон дар ин чорабинӣ иштироки фаъолона доштанд, бо сипосномаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва инчунин тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадршиносӣ карда шуданд. инҷо поёни барномаи иттилоотию таҳлилии ҷанбаси ҳафта аст. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. То ҳафтаи дигар шод бимонед.